دوان دمین feodalî herî xurt bûye jî hin jinên wisa bêtir xurt jiyane ku malbatên wan ne bi navê eşîrê û bavê bi navê wan hatine binavkirin û nasî. Zar û mêrên ku di van malan da li ber destê jinên xurt mezin dibin ruhê wan cuda teşe dikire. Hestewarin, nazik û hunerî ne. Gelo zeynika dê û gula hevjîna wî nîbiya Evdalê Zeynîkê yê disa dengbêjekî wiha bi nav û deng bûya. Erê, besêya miho jî ji vê kewnoşopiya Zeynîkê û Gulêtê. Hisoyê hevjînê wê dema ku bi emrekî ciwan dimire ji her sê zarên xuyên hûrik ra hem dibe dê hem jî bav. Têrê nake ji kar û barê malbatê da dibe stûna mala Ahmedê Sedo. Ji dervayê Hisoyê mêrê besê du kurê Ahmed Axa disehene. Lê dewsa besa bûk li gel xezûrê wê Ahmedê Sedo cuda ye. Di ser her du kuran re ye. Ahmed Axa di dema çar da li uzun kenta bintara Elegezê gulaveyê Rûsan e. Rêveberekî jîhat ye. Adaleta wî dişibe adaleta noşî revan. Dema ku ceweyê kurê wî jineke bi mêr direvîne ber didê ji gund derdixe. Digotin cih dabe davêje berxayê kêrê. Xezûrê bûkê haş heye ku bûka wî bi dilê xwe ji cewera reviye. Tiştekî zorê tune û Ahmed Axa adaleteke mezin nîşan daye. Nahêle kes nêzî ceho be û jê ra dawê bibîne. Ceho bi salan dûrî malbatê dijî. Ji pey 7 salan xezûrê bûkê berîn bi xwe diçe ba Ahmed Axa jê dixwaze ku bila ceho bibaxşîne û ceho bê bigihîje êla xwe. Ahmed Axa ji sev xatirê wî camerî ceho dibaxşîne. Mala Ahmed Axa pir dewlemend e. Geriyên wan bêhesab in û hemû bar jî li ser milên besê ye. Mêvanên tên qonaxê wisa bi layıqî navê Ahmed Axa pêşwazî dike û bi rê dixe ku mêvandariya wan hemû herema rewanê tê xeberdan. Kî dikare bêje ez ji ser mala Ahmedê Sedo û Xwedê pê rabe besa bûka wî mêvanan xwedî dikim. Gulavê Rûsan yê navdar û dostê Ahmed Axa Gulî Cewer Axa ji qere xaçiliyê tê uzun kentê serdaniya malbatê. Behsê jineke belind û dest û pê e. Xanim xatûna mala xezûrê xwe ye. Gulî Cewer Axa ji eseleta besê kêfxweş dibe. Dibêje qîza min rehmet şîrê te be. Berxudar be. Bila nav û eseleta te her hebe. Ev malbata nandar û navdar dema ku di sala 1918 da sînor ji nûva tên diyarkirin ji wan cih û warên xwe nefî dibin û tên derbasî vî alî ava reş dibin. Li gundê Êrmeniyan ê berîn di nexşana dîgorê da cih dibin û sal bi hesreta Elegezê derbas dibin. Besê İsmaîlê kurê xwe bi jineke wek xwe xurt û xîret aynê ra dizewîcîne. Lê bi kesera Elegezê pir najî dimire. İsmaîl sînor û mayînan nas nake. Dem dem kirê Elegezê lê digire ava reş derbas dibe diçe cih û warên kal û bavan digere û vedigere. Aynê bi çûyîn û hatina Elegezê nerazî ye. Ji ber ku yên tên girtin bê serî û bê berete diçin. Lê İsmaîl gura aynê nake. Disa diçe. Tirsa aynê dertê. Dema sînor derbas dibe İsmaîl tê girtin. Hüsniyê fermandarê sînor şertekê datîne pêşiya İsmaîl. Wê berde. Lê ew ê jî tiştên dîtî û bihîstî bê parî vebike. İsmaîl neçar dimîne razî dibe.
لگوری حساب خوشی وی راحت هر بیجی لی او پیشنیارا که لآلی ترکیه سریوی جبلای خلاص که لآلی سوویت بله سریوی داینه ده سال 1948 دا لورتی گرتن هاجا مالبات جه چه نابه چه هاتیه سریوی عینه به سالان ریاوی دپی هر سکه چکین خو به تانا سری خو مزن دکه و ده دفره ده قلا خینی دا تانا سری خو دمینه جیان به وی حالی زور زحمته جنه که معقوله جامعه که بی دبه خازگینی جبو که جزارین تیان را نبه بار عینه داخاز قبول دکه و کلیتا رش دیری دخه جمالا اسماعیل بسه دچه چندکی جپی چوینا عینه یا نبوی دبه جه اسماعیل خبر درده لسوویت دما تیگرتن 24 سال جزای سیبیریای جهته برین بمرنا ستالین را لسوویت دورانک دقده و دورانک نو دست بید که در کامپان لسر اسیران تی وکرین و جه اسماعیل را جه ریا وگر دخویه لبر دل خو شاد به حسرتا 10 سالان و خلاص به و بگیجه عینه و هر سکه چکن خو دولت سوویتی ویل سینور رادستی ترکیه دکه او جی خبر دیدن مالباتی براو پزمام دچن هواریه اری پیسی را خو جه سوویتی خلاص کریه لیوی جاره جی لترکیه دی گرتن جپی ظلما سیبیریایی گرتن آور نه تالاشویه عینی و هر سکه چکین خود پرسه دبیجن باشن آوه لسر کزنیا دلیوی دادکن اسماعیل جوان را سر راخویه حسنی فرماندار سینور پاری بید که اوی کجار عاول لسینور او گرتیه و بردایه تنه اوی بکار بوی خلاص بکه مالبات بی حسنی دکبن لید نافبر دا 10 سال در باس بیه حسنی چند جیه گوهرتیه و داویه دا جی تقاوید بیه حیا که حسنی دبینن 2 سال جی وسا در باس دبین اسماعیل جی 12 سالان شون دا دی گنده خو بردر مالا خو دری بزرزه فهم کری بیه تشتکه شپر که 2 سال عینه قد سر دا نهاتیه و نچویه لی چیه؟ دما که دبیجن عینه میر کریه کران مال سر دا دشکه خویناوی دکشه اسماعیل که سر و سقم و ظلم سیبیریای ساخ فلتیه هشوی دچه دکوه چوکا هسر جخوبری خودتین دبیجه خازی لور بمرما آنجی جزای 24 سالان تجی کرن لیف خبره چوینا عینه من نبیستم